Thokozani bantwana bedlozi, umkhululisane le. Bantwana bedlozi, ngizothanda ukukhuluma ngokuhlola namhlanje. Kubalulekile ukuhlola, wazi ukuthi into zakho zimi kanjani nokuthi kwamele ulungise kuphi. So mawuyahlola, hlonipha phela, ugqoke ngendlela e-right. Mawungumuntu wesifazane, thwala phela ekhanda. Yabona, faka iduku, gqoka iroge lakho elide, ungayi laphayana nje ungumuntu ogqoke miniskirts or bum short, no. Abadala bayahlonishwa. Hlonipha idlozi lakho, hlonipha idlozi lomuntu oya kuye. Idlozi lakho mawungumuntu onabadala, ungumuntu onobizo, ilona elikufundisa ukuhlola. Ukuhlola kufundiswa ngomunye umuntu. Bayafika bakini bakukhombisa. Umuntu makathwasa uyafundiswa ukumamela idlozi. Kodwa ukuhlola mawuphiwe mntana edlozi, ukufundiswa ngabakini. Banayo indlela yabo yokufundisa. Kukhona abantu abahlolayo, umuntu oyinja ukuhlola. Bantwana bedlozi, angazi